Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kinohikai jeng School SSA kibiran hapok ka Shatri jeng Meghalaya SSA School Association ka khandai trik unailar ajar phosau kepen pau jeng ngo binyau halo ka jeng sakut ka tulop jeng unai naitung ajar phosau nakadaw ka jeng ki bakhlemput sngi jeng nong tre SSA kabadang moteng haduk menta President juga association uba Aristotle Rambai hagajing karan bekila pathai khobor et ho bahagajing kendo you state project director Swapnil Tembe hakan rutri unailar ajar phosau lapentep bagajing slam man pelat jakatulop kre namar kajing ki jinginong tre SSA ulong ru beginong tre SSA kidan ya ka hok penyekhi ka kongriti sin sharpat ba hene kimdan hok pat ban pendu ya katulop jinginong hikai namar bakalong gajing penkhen ka article at phoi Badek artikel lais pa e ke belakaran syar beki nu ginong song kri India kimdan hok ban pendu ya ke bainong jong ki wepan. Wan hang ni ban pensyai yang katu kene ki benta kiba nagali yang jongi ni yo i ba kene ki Indian ni kilami haki la thai khobor kum juru haki social media halor ka jing syakset dan ka jing syapat katulok jongi kinoi kai SSA namenta jong benai Julai arja aku sam aku ba pilih TV ba nakalian jongi kami Meghalaya SSA School Association Central Body haka Henry Creek jong benai August arja aku sam nilai kindu yo State Project Director Isar Swapnil Tembe haka ba ngila sumitro da ka jingtho kabangila dawa na kalian jongi ba day ban pelai no marmar ya kami katulop jongi kinohikai SSA nang benta jong benai Julai hakjing kedu jongi ba State Project Director hakan reflect jong benai August arja pusau nila yo ya kajingtip na u ba kajing slam ban pelai ya kami katulop jongi kinohikai SSA jong benai Julai arja pusau kadai na kadaw ba kini ki non teaching staff ki don kajing ki but puli thoro ini ba kumba long nakaliang jong ka state government kala deb ban sanction ya kapisa na penta ban siu ya tulop jong na Julai na do ka abusat trip jong na Julai araja abusau but kalau kae bala penlengo ini association na bang yo objective baya katulop jongi la delay dan ila withhold tang na daw ba kadon kajing ki jong kini ki non teaching staff oi ni na kalian jong association ngim don ban kento ya kajing ki jong ki non teaching staff mar ki don ka hok ban ki katum ka provision jong ka constitution jong ka di India katum ka article 19 1A ban 19 1B Henry kapa pendiau yang ni kalong nakachingi ki jongki kina pendopat yang kohok jongi kinohikai SSA banyo yang ketulok jongi nak benta jong benai Julai kalong kae kapa kila violates yang ke provision yang ke constitution katung ke article 21 ban article laispa A jong constitution jong dari India bala pressure ha kino ki non constitution jong dari India kimla ban pendu ya kahok jong ki weipat kai kabangi don ban persngau hang ni kalong ba ni na kalian jongi ngi dawa bana kalian jong ka sorkar kadai ban wat kila kidenti ban pelai no marmar ya kene katulok jongi menta jong benai Julai tinggal sukmen ban ya tho shabaro kino hikai SSA hapo jela Meghalaya ba haka khatsau trik jong mendau benai na kalian jong State Project Director Isar Swapnil Tembe ila pentip syaka association ba na kalian jong ka office jongi ila shim ya ka sinjam ban pen shimpat ban perkre pada ka wei kelenti na kamenta ban pelai ya kani katulok jongi kino hikai SSA jong benai Julai araja arusam nata shushu na kalian jong State Project Director ila pentip syengi ka association haka country trik jong mentau benai ila ong
ba nagaliang jok office jongi ila penkre bala kuno hapo jong mentau tayo ila la ban pelai ya kani katulok jongi ginoi kai SSA na benta jok bunai Julai arjara pasau wan ada kajingi ki jong itu ki non teaching staff kadang ya tingi angi kung ka association ni singa ban penpau hang ni Isuban penpauhan ni, bangi dia bahagini ki kindian sengi, kidon pat kiwai pat ki association, kibala mi syakmat, kibala kami lagi mau bagi day association jo kino ikai SSA, kibaong ba menilai, ini Yasha yang betulop jengi wan ada nyihapan Yasha shibnai adnai menilai, pat kila donro kajing kentok bawang ba hakipor kibala adep mensyua. Agipor kibaladet mensyua ni dang Yasha da kisau san benai. Kai ka banang kalian jungi ka Meghalaya SSA School Association ngidon ban pensyai hang ni kalong ba. Ngihi na kalian jo ka Meghalaya SSA School Association Central Body hak itu ki benai. Mo kitu kisnem ki ba mensyua ki ba ni sak tulop da ki benai. Ngim du syong klikti banon ban Yasha. Laga de bat ka gomen la de bat ka nong benta ngim du syong klikti. Henry na ka por sya ka por ni ya dawa. Ban ka trai biya kenmau. Bahwa Julai ajar puan kalau don kajing protes jongi hantai bagi dia summit atau bana kalian jong ke sorkar kalau kau ini syakami jingi keren bat hang tu ngili keren ba ngini awat kita kilat kilen tiga gumno bayar ketulok jong no hikai SSA kadai bandong regular tinggi ni sino dai ban hadin kani kajing iki jongi ngila yo isisha ya kajing simkia jong ke state government hakabai dai ban pelai regular ya ke salary jongi Nado untuk kapor bagi ada perlong yang kecil iki, nado araja apply terter ke salary jongi ngilayo regular. Mungkin so kata kajing ta banong ba kajing dai bat pending salary jongi. Tinggi singi ku association ni shim ya kane kabu na mentaban ai play kerpang ya ke sorkar. MDA 2 apa kajing ilam jongi sar kontrak ke sama ila kunjur education minister rakam ke sama shim ya kane kala. Ban streamline ya berkomsi tulok. Kam kami kino hikayat SSA berkilala ban pendio man ubnai. Kaya ka ba ngimut banong nagalian jungi ka association ba ni Meghalaya SSA School Association kadai ka registered association kadai ka association ka ba registered ba ka sorkar ka association jungi kadon ka guidelines kadon ka constitution but kidon ki bylaws kiba khangla yangi but kiba aila yangi banle kono benta kata tadi number 1 number 2 hakabai dai bat ka jingo i yung mo hakilai social media bagi orang ba kini kino hikayat SSA balik kimi syakmat kumni bandawa ya ketulo balik kimla ban Yasha ya kini ki jong kinon di sistem ni don ban percaya hang ni kumawi pingi don ka constitution ka ba te yangi ba yakino ba ngi ban Krisyan ba yakino ki ba ngimdei ban ai ya ke Krisyan Bana kalian jongi ke association kawai kawangi kuat ban keren syai. Ba nginom compromise. Banno laka dai bat government, laka dai bat kita ki non teaching staff dan whoever may be as far as SSA teachers right is concerned. Nginom compromise. Ngindawa bai ya laka hok la jong ya kabangi dai banyo laka dai ka salary dan laka dai kano ka benta ka dai ka hok jongi kino hikayat SSA. Nginom compromise laka dai hakano berukah. Tinaklian komunikasyon iwan hangre untuk di press media banten syai apabila begini ke Islam dengan tulok kejungi tentang Julai ajar besar tinggi semua bantu semua hangre bah harusnya ajar awal bulan Julai naklian lima aku gue dari noikai SSA Meghalaya baru mengalam juga asusun ada prensa yang terubah Menaduk lupa, menaduk atau por JK atau wah, naklian kum juga SSA, kum kuat syuk pa, salary kejungi ilang sukses kum ni. Awat kum bakal kena isang presiden, dan JK kejungi dan JK sang kejungi person, kum belum mentah, ngelayo salary kejungi malam na, penglay semua kum kena kepor pa, nangdon pa kita di kedun. Ane sewa kita tunaikai jumi rumah ngigersa. Kalau mesua, abang isasek kita tulang jumi ngimik sakmat bandawa berpelajang. Rebenta komunisme tu pada kalian serta kata
tempat itu loh mereka dari KJFI di non staff hari kapor boleh mengikum kinoikai yang pansune kadang kalau nomor apa misutu kajing set itu loh kalau tangsip naik kamdai masuk di mana juga kinoikai itu meskipun juga habis dari kejadian set loh mentang Julai kita kinoikai ba don bring sumat harus tahu don kinoikai ba don kinoikai hari kapor nampak naglalagay kong ginawa ng pasyon kumutkal sa presiden ginamit sa si tayo radya ba karena tulad pa jumi pelan naglalagay kong pasyon minsan kung kamu na kung isutro tulad pa jumi pala dan pelan nilai tengah daw di kik di pa tingin pa ba di kik di dan betul jika pasyon jumi na ya tulad pa jumi ay SSA. Jadi kita nak lihat dulu pengalaman Ribenda ini apa Sri Vijay Kumar Menteri pada IAS pada Komisioner Security Development Institution Development Ribenda pada kajian Islam jauh tulah pada Julai. Jadi nak lihat dulu kasus kemarin yang akhir ini apa setia kemarin nak lihat dulu office kemarin ini yang seperti kemarin ini mak kunjur nak lihat yang di Sir Vijay Kumar. Tukar ini di Amerika tidak ada siapa nyumyok apa itu yang mentah kumar up kemudian dari person inseleh mereka tapi sejam. Untuk menggila pusat tentang ini di separate entity mo nimla ada penong teaching staff yang dia lah mengi teaching staff. Dari nimla ada penong nim kerja kumbala pusat sa presiden pada association ke jongi gaya guidelines kita pendoan kunjur constitution kumbai la pendam benar bagi orang mengi kumba association kita register association ini kami kata ni ya kepada Indonesia ba kada dia badan mah kalau ka ke ba ya habru minumlah iman orang kemudian apa kerjaan ya nama ba kumba bila tibi benar bagi orang kata dan nong na kada bajong kiru kasakut tidak pergi. Bimbingin orang menduk ya kahok jongi. Nama kad ko atau ikam jongi pinohikai de daga jendu tidak jongi. Nah kalian di non teaching staff kibar belum ya kali kajian ki kadi kahok jongi bamaki ki belum ya kajian ki hama kahok memberi jongi. Jika orang ke ba semua mengapa ba nak kalian jongkoi pada kenhon jongkoi hikai SSA jumi kabaong ba lada set atulap si penai ngin habaki non teaching staff kaji pelong ya kajinya ki banyo ya laka jongkoi ke ipat berpelong ya kini ki wipat berkat pa lada syaar penai lai penai ngitingin ya nama ba akibat juga bersih akibat Islam balaiku sabanai sanbanai kadang lapan Indonesia ni nak kalian ke masa sang clarify itu mau bisa presiden benar bapak roh kata ni bisa show di nak kalian ke masa sang ba nak kalian ke action ni yo kini iki para khat ki baka sorkar kalale ini dan ba kajinya trilang ki mau kai por state pada kaju ko kaji trishtom jong kini ki inong kitkam ke bahakma kalian association. Tapi kawi ka kung ka message ke tanay ya kini ki kenhon kiba let's say kiba orang balada ni syak si panay ro ngila ni syak. Telada ki su ta kabha ya ki ba maki list no akan number jongki kena makan pensukru ya ka sorkar lada ka set si panay ro kan pensuk kan kata lang ya pa salom sar kinong kaya para state nganong ya pi nam kipapun ha kinong hikay yung kamta mangi kajing siyo kabaret kajing don kam kabaman kasi kanole kiba don kam nakabanta banyaya ki medical treatment kumbang iyo kubor wala kalian kinukit kam yung central body the district but ki block kipun ha kinong hikay kiba don kam ya ka medical treatment ki man la kasi te
Hakabaidi berkecing set tulok pate pankong ba ngila pa sak sibanay ang panay ngingi melaban nakset ya kene statement na kalian kemasa saja.